se pohvalim šta sam ja radio, odmah ću uključiti drugo pitanje. Kolesa Sava, gravel ili cestovni, šta vam se više sviđa? Šta vam se sviđa bolje? Ja sam proveo zadnjih mjesec dana na gravelu, više manje. Napravio sam preko 500 km s njim. Vidjeli ste već 3 videa na tu temu, slijede i završna 2 videa kao neka recenzija tog konkretnog modela i drugi video je nekakva filozofija o tome ima li uopće smisla kupovati gravel bicikl. Mogu reći da mi se jako sviđa i da smo dogovorili već neke buduće projekte, o tom ćemo malo kasnije jer imamo nas dva i jedan projekt pa ćemo odmah ekskluzivno iznijeti neke novosti. Da. Jako sam zadovoljan, uživo sam, drugačija perspektiva. Do sad sam te neke duge endurance off-road vožnje vozio na Montiću i onda ti, recimo kad smo išli nas dva na Žumberak isto i sad ti spustiš nakon tog Žumberka, nakon toliko rudarenja i svega, imaš još 20 km ravnica, spor si. Da, najmanje 20. Da, najmanje 20, da, ovisi di se spustiš. A ovdje tih 20 km prođe, kao obična cestovna vožnja. Znači, taj dio mi se jako svidio, brže napraviš tu dugu vožnju i ugodnije mi je. Tako da, oduševljen sam. Dogovorili smo se i za kupnju, da će mi neki mali popustić. Žicam još. Ovo je javni pritisak. Da, kao ovlaš ti je izletilo. Ups. To sam na glas rekao. Da, ovo se snima. Uglavnom, jako sam zadovoljan, šalu na stranu, lijepo sam se zabavio s njim, baš je zabavan bicikl. Tako da, eto, da krenemo na to pitanje, šta se vama sviđa bolje? Ne znam, ja ga nisam vozio, da bio kod tebe, ne znam. Koliko si rekao da je bio mjesec dana? To je 30 dana, ala? Ne znam, nisam ga imao prilike vidjeti zapravo. Pa zar nisi pogledao neki naš video? Ne, pa na videu jesam, baš uživo, ne. A nisi bit će produžio članstvo na YouTube kanalu? Ne. Znao sam da je nešto. Trebam će da citam slova. Ne, ba cijela ideja oko gravela mi se sviđa, zato jer cesta je super, ali znaš, kad odeš negdje se malo vozikat van po prirodi, onda vidiš te neke puteve šumske, pa bi volio s njima proći i sad je tu onda, znaš, cestovnjak nije baš za to optimalan, ne. Mada smo vozili, na onom hardcrowu smo vozili 2 km makadama, bude makadama na ovim stvarima, ne. Ali ovak, za neki bikepacking je otišao možda malo u brdo, tako da bi se tu gravel čini stvarno nadopuno na cestovni, ne. A opet, kako si rekao, bolje od Montića, zato jer si brži i mobilni s njim, ne? Možda ćeš imati prilike ići na jedan bikepacking s takvim biciklom, vidit ćemo. Opa, znaš. Ti imaš malo više iskustva od Goranovih 0. Da. Jedan je više od 0 u svakom slučaju. Imam iskustvo isto prije par godina sa utrke Gravelman Zagreb se vozio, dakle utrka je bila 100 km. Prije tog, dakle jedino kad sam vidio gravel bike je bilo dakle, od drugih ljudi po Jarunu i na slikama, videima. Tako da ta utrka mi je prošla, isto je bila teška agonija, evo kad smo već na tom putu. Bilo je baš isto pošteno rudarenje, ali mi se svidjelo voz na tom biciklu neopisivo. Dakle, bajk je bio od našeg dobrog prijatelja Zvonka iz Bonka. On mi ga je ustupio, svaka mu čast na tome, doslovno popodne prije utrke mi je uletila ta prilika da vozim gravel bike, tako da to moje iskustvo je bilo ultra pozitivno. Sam osjećaj vožnje na njemu je u tom trenutku mi bio nešto skroz novo, dakle neusporedivo opet sa cestovnim i sa Montićem. Osjećaj vožnje u grupi također je nešto sasvim drukčije u odnosu na grupnu vožnju na cesti, jer kad počne kamenje frcat oko tebe 50 ljudi 40 na sat, bilo je malo triki. Tako da kad se sve to uzme u obzir, meni je bilo super. Od tad, nažalost, nisam imao nekakve dodatne prilike voziti gravel bike, tako da ne mogu davati neki konkretni sud, ali po meni je thumbs up za takvu vrstu bicikla, definitivno. Meni isto odgovara. Odgovara me zato što je
Ko što sam rekao, znači gravel je više opuštenija nekakva geometrija, a to je bliže ovom endurance-u koji ja inače vozim. Tako da tu se nisam, osim recimo debljine guma i tak nekakvih finesa, nisam se puno različito osjećao. A gravel bicikl sam po sebi, ono što kažu na netu, jack of all trades, but master of none. Znači on u pravilu nije savršen za makadam, nije savršen za cestu, ali je idealan je ko neki do it all bicikl. Možeš ti s njim na touring ili na putovanje, možeš s njim na posao, možeš brevete recimo voziti. Ako imaš u nogama, staviti uže i glatke gume nekakve gore, možeš ti utrku pretpostavljam voziti, iako su oni malo teži. Načelno bicikli. Meni se sviđa, ja kad bi imao samo jedan bicikl u životu, to bi vjerojatno bio nekakav gravel. I 2 seta kotača ili 2 seta guma, vjerojatno kotača, ali mi se ne da to cijelo vrijeme pimplat. Da. Ako nemaš za 2 seta kotača, 2 seta guma će odraditi posao. Ali jedna mala digresija, kad veliš jedan bajk sa 2 seta kotača, a jel bi ti dolazilo u obzir recimo da imaš cestovni bicikl, s obzirom da je većina modernih cestovnih bicikala ima clearance za debele gume. Imam dakle prilike vidjeti neke ljude koji voze high-end cestovni bicikl sa 2 seta kotača, jedan cestovni, a drugi gravel. Pa ne bi načelno imao ništa protiv toga, ali kad bi imao dobar i skuplji bicikl, kad bi čovjek dao, ne znam, 2, 3, 4 tisuće eura za karbonski bicikl i onda ga zafuraš neki makadam gdje će, šta si rekao, početi letit kamenje i sve ostalo, izubija ga, nisam baš nešto za to. Rađe bi aluminijski ili čelični čak bicikl u gravel nekakvoj konfiguraciji vozio, ali ukoliko imaš samo jedan čak i cestovni, pošto sad su čak i moderni cestovni bicikli, u pro, recimo, rejsu čak ekipa vozi 28-ice i veće, tako je. Tako da su i već tu, taj clearance, znači za gume je dosta veći nego što je to bio prije. Greć koji je bio tu prošli put, on vozi onog propela, mislim da on najviše 25 ili 26 može u vilice staviti. Bar od traga, znam kad se vozim iza njega da je to uvijek skroz na tanko. A meni recimo na ovog Trajbana stane, ako se ne varam, 42 ili čak 40, možda bi 45 kad bi se spustio na 650B, na one malo manje kotače. Ali mislim da meni čak i ovaj domane, ovaj trek što vozim, da bi mogao 35, čak i 38 prožvakat, tako da... S tim se već da solidni makadam. Da, jer u principu guma ovisi zapravo. Da. Ali govorimo o makadamu, znaš, nekakav single trail ili nešto, ne mora to biti jako agresivno, ali ti čim već imaš tu nekakvog puno korijenja, možda malo veće kamenje ili nešto, nije to više toliko super da ti možeš cestovnjaka tamo gaziti. Znaš, mislim, meni je prvi bicikl službeno koji sam kupio, a da je za cestu bio, je bio prvo Kona Rove, koji je gravel bicikl, nakon toga onaj Yamis Renegade, koji je opet gravel bicikl, i tek ovaj trek je pravi cestovni. I onda sam opet sad morao nabaviti nešto da složim gravel bicikl. A ne, ja volim to je Josip isto spomenuo, ja s tim se slažem 100%. Kad voziš po cesti na gravel, ako imaš dobre gume, one su na cesti jako brze. Nema tu nekog prevelikog otpora, znaš. Ali ono kad vidiš sa strane neki makadam, ti samo možeš ovo napraviti, otići negdje 1-2 km, vjerojatno ćeš se vratiti tamo negdje po moru, pogotovo tu skreneš i za 2-3 km si natrag na magistrali. Ali si prošao onaj lijepi bijeli put, baš je krasno. Samo ono, cucki, to je problem, sve ostalo. Ne, to meni zato fali recimo na cestovno, zato mi taj gravel dobar. Pa što, kad voziš, kad vidiš neki dobar put, Da, malo da zastraniš, ali znaš da nećeš razbiti. Ti si rekao sada si vozio neku utrku pa si imao 2 km makadama. Pa da, kad je bilo, sve je to super, ali na cestovnim gumama, znaš, to je drmusavo, to su veliki tlakovi i nisi ti siguran da ćeš ti zadržati putanju, bez obzira koliko je to sitni makadam. Da. Tako da nije, a ovdje uletiš na šta god, uopće baš te brigama. Da, ovo je baš super. To je super. Tako da definitivno za. Plus naravno svaki gravel ima diskove, bonbon.